再来看菲律宾的天狗节举起来，到2月1日为止，已经有28000多个病例，比去年同期是加4成左右。有地方的官员都鼓励民众抓榜，这抓5只就会使换奖金，差不多是大票5角。按大部分的民众呢是拢真支持。民众摕杆仔内面有因抓到的网仔，要找区长领奖金。菲律宾首都马尼拉一个村怎么有一项计划？若是抓到5只网仔，无论死活拢会当换一批数，差不多大票0.5苏块的奖金，来对抗最近相关的天狗日疫情。所以真侪人抓网仔。Ang nakakuha ko ng 9 pesos sa 45 pieces na kiti-kiti ang nakuha ko. May doon, mali, pambili ko ng kape, malaking tulong sa akin to. 菲律宾最近天狗日病例大量增加。菲律宾的卫生部2月1日资料显示，全国有28234个天狗日病例，比去年同期增加4成。当局开始各项防疫措施，包括传统的摒扫、防止积水。马尼拉一个村的区长就发动这项抓网仔领奖金的计划，希望会当补强这卖的防疫措施。They have 44 cases and meron po kaming 2 na po na namatay na estudyante. Kaya nung nagkaroon po ng alarma, yung Quezon City na merong outbreak ang Quezon City, kaya ang Mandaluyong po, lalo tigit ang barangay ko, pinakamalaki, maraming tao. Ako na mismo ang gumawa ng paraan na panibagong alternatibo na makakadagdag sa ongoing projects na ginagawa ng LGU. 不过，这项措施伫社群媒体引起批评，质疑讲有人会挑工饲网仔来换奖金。局长是讲，因安尼先做是为着社区民众的健康设想。世界卫生组织甲菲律宾列做2023年西太平洋地区受天狗日疫情上严重的国家。伫迄年差不多17万人感染，575人死亡。公司新闻张伟玲、吴继昌编译。